Dobro jutro. Tema ovoga videa je dan nakon Valentinovog žene uzvraćaju udarac. Sad ćemo prvo o muškima. I žene odmah na početku ne dajte muškima da ovo gledaju. Neka znaju što ih je snašlo, a ne znaju zbog čega. Vrlo bitno. Znači, postoji nekoliko tipova muškaraca. Recimo, imaju onih gledanih ja jučer u Mercatora koji će nosi samo ružu da se ne vidi. Pa ružu, daj Bože da me niko ne vidi, da izađem što prije iz centra, pa onda ružu. Imaju oni koji šetaju s ružom, pa dođu kod mene na štan, pa gledaju, pa ne znaju šta će, pa ja savjetujem, pa kupe. Znači, postoje različite vrste muškaraca o tome koliko sebe cijene. Jer ako muškarac sebe cijeni i voli kao osoba sebe, onda će voljeti svoju ženu. Jer zna da bi volio da bude uzvraćena ta ljubav na isti način. Dakle, ima muškaraca koji samo donesu ženi ružu, poljube, šta ima za žderat? Šta skuvala? Ima njih koji će sve to napraviti s ružom, pa se malo pomaziti, a sve završi na šta ima za ručak. Ima njih koji donesu buket ili ružu sa nekim poklonom i to. Ima različitih tipova muškaraca. Sad, ono što je najbitnije, to ćete vi žene znati i zbog toga se zove video žene uzvraćaju udarac. Postoje, znači, muškarci koji uzmu svoju ženu, koji ne uzmu svoju ženu za van izaći. Žene, ako vas nije izveo bar u šetnju, sad dolazi vaše vrijeme. Ako vas je izveo u šetnju, postoje muškarci koji će uvatiti, prvo morate shvatiti, oženjeni muškarci, oženjeni parovi. Muškarci, za Valentinovo vam je dozvoljeno čak i ženu da držite za ruku po gradu. Šećete s njom. To vam je dozvoljeno. Nemojte sad da nosi ružu pa da ispadnete papak. Vidi, kupija je ružu i šeta je po gradu. Ne, dovoljno je samo šetnje. I sad, ima muškaraca koji šetaju svoju ženu za ruku u ulicama gdje znaju gdje ih niko neće primijetiti. Žene, da vam je jasno. Ima njih koji će ih odvesti kroz centar, ali to ono kao idemo uzeti picetu, sist negdje na zidić i popi pivu da nas niko ne vidi. Žene, alarm. Ima njih koji će vodi ženu za ruku, i odvesti samo na pivu. Ja znam da žene vole pivu, ali čekaj. A ima žena, odnosno muškaraca, koji će svoju ženu uzeti za ruku, šeta po gradu, pogledaj me, šminkica, pa onda ih setnu prijatelji, a evo idemo na večeru, Valentinovo, bla bla bla. Znači, ima različitih tipova muškaraca. Na vama je, žene, da shvatite jeste li ih dobro odgojili ili niste. Uglavnom, ako niste zadovoljni sa valentinovskim poklonom, sad je vaše vrijeme. Jer vas nije izveo na ručak, odlično. Skratite mu obrok, odnosno prepolovite ga na pola. Kad kaže zašto nema više skuhanoga, recite ti si na dijeti. Dokle si me stavi na dijetu? Do sljedećeg Valentinova. Da jednostavno ogladniš i da me vodiš u najskuplji ručak, restoran. Da se tamo našderemo. Tamo možeš derat koliko hoćeš. Sad dobro, postoje lagane dijete, postoje velike dijete, ovisi šta vam je poklonio za Valentinovo. A onda dolazi roba, pranje robe. Je vas lijepo iznenadio? Slobodno mu perite robu. Ako vas nije iznenadio, ako vas je djelomično iznenadio, 2 puta mjesečno uperite robu. A ako vas nije uopće iznenadio, mjesečno možda jednom, i to ako baš nećete odaberite kad je kiša, tamo sam tila opra robu, a pogledaj vani kiša. Prema tome, žene, nemojte se ustračavati. Valentinovo je samo jedan dan. Zvijezde i astrolozi kažu, vrijeme žena dolazi nakon Valentinovoga. I zapamtite, ako vidite muža da gleda ovaj video, klepnite ga, ne dajte mu da gleda, udrite ga nogom, opizite pijatom u glavu, što god, ali nemojte da vidi, da shvati zbog čega ste promijenili svoju taktiku. I ustrajte do sljedećeg Valentinovog.